Meni je izuzetna čast što sam danas sa vama, bio sam i prošle godine, evo i ove godine smo ovde na sledećoj skupštini metalskog klastera koji pokazuje da je ideja klastera u Vojvodini, pogotovo u metalskom kompleksu, bila jedna dobra ideja, da odluka koju je rekao moj kolega Vasin, da podržimo tu ideju je bila dobra odluka i da praktično učešće Vlade Vojvodine je u stvari samo pravovremeno prepoznavanje dobre politike koja se dešava i u zemljama oko nas. Mislim da smo svesni rezultata koji su ostvareni, nagrađeni smo i o tome je kolega Vasin već govorio, ali mene mnogo više ono što želim da podelim sa vama je da želim da razgovaramo o budućnosti. Podrška Vlade Vojvodine, Vojvođanskom metal klasteru će naravno da ostane i u budućnosti. Gde imamo dodirne tačke, šta ćemo raditi? Ja želim da vas obavestim da mi trenutno radimo programiranje evropskih fondova, pre svega sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom za period 2014-2020. I tu su nam dve teme izuzetno važne. Jedna tema je istraživanje i razvoj, što znači kako nove tehnologije da uvedemo u naša preduzeća, odnosno naša mala i srednja preduzeća pre svega. I druga je tema kako da uspostavimo bolju saradnju sa jedne i druge strane granice između malih i srednjih preduzeća i time podignemo na obe strane konkurentnost i zajednički nastupamo i na trećim tržištima. Tu će da bude pre svega vrlo važna uloga klastera. I IT klastera, i Vojvođanskog metal klastera, i klastera koji se pravi u vinskoj industriji i tako dalje, i tako dalje. Znači, uopšte inicijativi udruživanja i okupljanja ljudi oko zajedničkih ciljeva i zajedničkih ideja. Klasteri će biti ti koji će nositi ideju, ali naravno sa najvažnijim zadatkom da tu politiku spuste, odnosno da od toga konkretnu korist imaju mala i srednja preduzeća. To je ono što će biti naša politika u narednom periodu. Drugi korak koji mislim da je izuzetno važan, koji smo mi počeli, a gde pogotovo u metalskom kompleksu imamo veliku perspektivu, a to je svojevremeno je sa Fakultetom tehničkih nauka i srednjim školama u Vojvodini urađen jedan trening program za nastavničko osoblje. Mislim da je to put koji moramo da nastavimo. Jer ako budemo nastavnike trenirali i učili, mislim trenirali ne u negativnom smislu, ali praktično obučavali ih u novim tehnologijama koje su vama potrebne i da oni to znanje mogu da prenesu na svoje učenike, podići ćemo konkurentnost. Istovremeno, ono što je ideja je da pored slabog obrazovanja mi upravo to iskoristimo kako bi tim srednjim školama omogućili da budu konkurentni u perspektivi, odnosno da vi, iako imate ljude koji nisu više, da kažemo, u toj starosnoj dobi da bi išli u srednju školu, ali im je potrebna još određena dokvalifikacija ili trening, da te srednje škole mogu da budu korišćene u tom obliku, odnosno da ti nastavnici mogu da sprovedu određene programe edukacije. Kako želimo to da uradimo? Pa vrlo jednostavno, uz nadzor Fakulteta tehničkih nauka i naravno Mašinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji treba da vrše nadzor nad kvalitetom te sprovedene obuke. I to su dve konkretne stvari koje mi želimo u budućnosti da radimo pre svega sa kolegama iz klastera kao krovne organizacije, ali kažem još jednom, na kraju konkretan rezultat mora da bude kod vas u malim i srednjim preduzećima. Pored toga, naravno da programi za koje znate i dalje stoje na raspolaganju i u razvojnom fondu i u garancijskom fondu, tako da želim da vas pozovem da pratite programe koje Vlada Vojvodina stavlja na raspolaganje, jer kažemo samo sa podrškom malim i srednjim preduzećima mi možemo u perspektivi da očuvamo stabilan rast, a podsjetit ću vas da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku je on u 2012. godini na nivou Vojvodine, nažalost to iz tehničkih razloga, taj podatak uvek kasni, ali u 2012. je bio na nivou od 7,9%, pre naravno čišćenja od inflacije, ali u dinarima, u nominalnim iznosima. Tako da potencijal postoji, za nas je u budućnosti sigurno najvažniji poljoprivreda, prehrambena industrija,
ali onda odmah na drugo mesto dolazi metalski kompleks i mašinska industrija i u tom smislu će instrumenti Vlade Vojvodine biti i usmeravani.